Like, should we just? For géad fáilte chuig flá fithe sé táid ag tacht chomh beo ón ionad coscún i gcathair bhéal ferrichte. An chéad comórtas eile a bheith á strutha going ná comórtas rá gléis an comórtas Sínsear, Senior Miscellaneous ag flá cheol na hÉireann. Táid ag tacht chomh ón stúdio. Is mis sé Frida seans go sibh díreach tagisteach, deas si bheith eáil a ríist, tá mé chuna bheith leh idir seo agus an danach as mu struthu beo ó chuidas na comórtas ag flá cheol na hÉireann. Leanmuid ar na meán hóisialta támuid ag flá cheol agus hasclub flá fithe sé. Baimmuid ar TG cethir gachéíthe chomá. Baimmuid a créú mar dúirt mé os na comórtais ag flá cheol na hÉireann an chéad ceann ag tachóibh go háán lua sin comórtas Sínsear na rá gléisanní. Támuid ar YouTube TG cethir agus támuid ar choltas.ie. Na comórtas atá le sruthaing ná an ceann seo atá ar tí tosú nómad ar béhan seo inis, ba mid chomh amárach a rís le ceolberte, comórtas Sínsear ag deachlog ar maidin, comórtas Sínsear na Manjo ag lehartéis a héan, agus comórtas na crite idir 15 agus 8 ag a 5 clog. Maidin dánig ba mid an seo bra lua leis na banní céilí faoi dóéig ag a deachlog agus ag críochtnú sin le comórtas mór na flá ceol, comórtas Sínsear na manní céilí ag tacht chomh ón hala béaldoris hala mór coscún ag lethir tréis a cuaig. Ach inis támuid an seo agus támuid ré le tosú sa támuid chun goldíireach síos chuig an státe, támuid beag an í déanach ach támuid ré inis síos go gursinta ní chanéile. Gur míle maithad, díghí beghine úsle agus fáilte isteach chuig fleachio na héan fiche sé in seo a méil ferrichte. Tá mis an seo ag gomórtas rá gléis os cían 8 mlína déis. Tá mis bio ar YouTube trad TG Cahit. So welcome everyone to Fleachio na Héireann fiche sé 2026 here in Belfast. Are we all doing okay? Yeah, well done. We are here. We are live on YouTube trad TG Cahir. And our adjudicators na multri ta aninya na Darren Heslin agus Paul McMahon. So Thomas Bulabos more, big round of applause to adjudicators. Agus couple of fórgraneis a few housekeeping announcement. So dingi kinte go over phone poke muchta, so please switch off all mobile phones.
Please remain seated when the competitors are up here performing. So fangi iver sechan nuirt an homohori an státe. Agus na doras éilethe, so emergency exits, to my right here, to my left, and out there. Agus tá Shermer Trophy ang, so we have a winners area again this year. So the Shermer Trophy in shot on the boots area fad. So all the winners here, there's a winner area on the second floor. So the presentation is a Mordach tomorrow, 1 p.m., 4 p.m. and 7 p.m. and also on Sunday, 1 p.m. and 4 p.m. Okay, and again, a big thank you to the volunteers up there who are manning the door there. Well done, big bullet bus to the volunteers. It's not easy being up there. I'll just do a roll call. Okay, so Ivry Hean, Geraldine Goodman, Ansha, well done. Ivry Doe, Owen Smith is not competing. Ivry T, Tiernan O'Kelleher, Ansha. Ivry Cahid, Cormac White, Ansha. Ivry Cooig, Neil O'Hay, Ivry Shea, Abigail O'Brien, Ansha. Ivry Schacht, Emma Fitzgerald. Ivry Ocht, Makoto Kishamuki, not here yet. Okay. Ivry Nui, Shane O'Scanlan, not yet. Ivry Ze, Tham Jane, not yet. Ivry Hinig, James Patrick Gavin, Ansha. Ivry Doyeg, Lisha Nichineza, not yet. Ivry Tzideg, Takafumi Fukanamu, not yet. Ivry Kardeg, Thomas Botting. Ivry Kudeg, Anita Clay Mentiv. Ivry Shadeg, Marcy Hanley, and shop. Agus Ivry Shachteg, Kevin Elam. Okay, Gurmila Mahagi. Okay, so that's was much raids. Everybody ready? Yeah? Okay, so Ivry Hean, to have Ivry Hean, Geraldine Goodman. Geraldine, okay, Bullabuska Geraldine Goodman, and she's going to play the viola.
Gur míle maithe Geraldine Goodman. An chéad umthór eile next competitor na ifrid trí tíirnan ó Kelleher Ballinamore Leitrim. Bhfuil bus go tíirnan?
Mahad and Chin here none. Ivry Cad, next competitor, Ivry Cad number 4, Cormac White. Cormac and Joe. Not far. Okay, bowl of us more Cormac White.
Gur míle maithagad Cormac. An chéad ó mthór eile ná ifre cuaig Níl ó hé as ardwacha. Wa Níl an ja? Bwyd y bos Morgan Níl? Ma fair.
Gur maith go níl an sin an chéad omthór eile next competitor na Ivre sé Abigail O'Brien cuman na píberin á clia. Bhfuil Abigail an seo? Ítach gur míle maithad. Bula bosca Abigail?
gur maithagad sin Abigail O'Brien. An chéad umthór eile next competition na Ivre Shacht, number 7, Emma Fitzgerald will Emma. Okay, so Bulbas Morgan Emma. Time exact.
Gur míle maithad an sin Emma. An bhfuil Ivra 8 is number 8. Makoto Kishimuki, is he here? Okay. An chéad umthór eile, next competitor, na Ivra 9, number 9, Shane O'Scanlan. Shane and Ja? Perfect. Okay, Bulbus go Shane.
gur míle maithe sin sin ó scanan. An chéad umthór eile ná ibrid ze, number 10, Tom Jane. Is Tom Jane here? Okay, perfect. Okay, so Bulabas Mornish go Tom Jane.
Gur míle maithe de sin Tom Jane. An chéad umthór eile next competitor na Ivry Híneag, number 11, James Patrick Gavin. Bhfuil sin seo? Bhfuilbas?
Gur míle maithad James Patrick Gavin, an chéad umthór eile next competitor na Ivredóíag, number 12, Líse ní Chnéide. Bhfuil Líse anseo tá, búla bus mór go Líse.
Gur maithad an sin lí sin í chnéide. An chéad omthór eile next competitor, Ivrid Trídag, number 13, is Takafumi Fukunamu here. Okay, now the Midrai, continue. Ivrid Cahardag, number 14, Thomas Botting. Thomas and Joe. Okay, okay, so Bulabus Morga, Thomas Botting, Ivrid Cahardag.
Gur míle maithe Thomas an sin. An chéad umthir eile, next competitor na Ivra Cúdeg, Anita Clementiv. Would you join Anita?
Gur míle maithad Anisha, an chéad umthór Elenis na Ivris Shadeg, number 16, Marty Hanley. Will Marty and Joe? Marty? Oh, Marty. Okay, we'll bus go Marty. Didn't see you there. I didn't see you there, sorry. I didn't see you there.
gur míle maithad an sin Marty agus an umthir chéad umthir eile, number 17, Kevin Elam. Well, Kevin and Shaw. Okay, we'll bust to Kevin.
Gur míhall mahad an sin Kevin. Okay.
Back up to Ivida 8, final call for Ivida 8, Makosho Kishimuki. Is he here? Final call. If you're hiding there somewhere. Agus Ivida 3, number 13, Takafumi Fukunamu. Is he here? Final call. So Ivra 8 agus Ivra 3, final call. Okay, Shin competition closed, and that's it. Okay, gur mille mahagi. Okay, and before we just give the adjudicators a few minutes there before we get the results. Edish Purwalam Guramila Mahaga, the big thank you to all the volunteers there up on the door. So Bulabus to the volunteers, well done. Guramila Mahad Margaret Gavin and Cha, Agus Barclay Gavin, Agus Liam Guiney, Agus Moon Strategic Caher, and of course Guramila Mahaga to you too, to the audience. Well done. Guramila Mahaga. We'll be back now in a few minutes with the results. Guramila Mahaga. Well, a chuirde chúla sibh an sin tá deire leis an gomórta sin comórta sínsir an rá gléis. Bhí rá éagsúil uirla sin ó gléisanna gandát, agus bhí cineálacha éagsúla port le clostal. Thulamar an dúrd bhail, an saxophone, bazooki, guitar, an tuldard, agus an fíf ar nói, agus nach deas an fíf a clostal, agus muide an seo I méal ferriste áta bhfuil tradiisiún láidir fífannaí agus drummaní. Anis táid consúil siar a chahabh ar na thomathirí go léir a ghlachpáirt sa gomórta sin, so caithfí súil ar seo.
Well bin agah na thomathirí go léir sa commórtas sin, commórtas sínsir rabhach lééis an seo ag phleá cheol na hÉireann. Tá si de rálam nach bhfuil na moltóirí ré agus ní héin ine. Cethir dé go gglachpáirt sa commórtas sin sa dearnach ar sa deire agus rá bra uirla sí agus cinálacha agus ní lisa gom conas go bhfuil siad chun an cinile a dhéanamh mar bhí na hórla sin cho héagsúil an na chéile agus tá rudí technúla an difriúla ag buint leis na hórla sin go léir. So fad táid ag fannacht leis na moltóirí chun an deatach bán na hórtúing, táid chun éisteach na leis le chora a bhí gom ar maidin le Katrina de Brún atá mar ifigach ceol le coltas ceoltóirí éireann. Katrina, tá sé go hálann tú eáil a ríist. Táid an seo email firste ag go bhlá cheol, an chéadú gon le a bheith email firste, chunas mar tá atmosfér go dtí seo. Ítach bhfuil le a ríis frída agus nach ítach ag go bhfuil arás email firste, ar go bhfuil email firste den céadú ag arás ag an phleá agus é TG ceathir. Agus bhfuil éonad feice go an tatan seo a chu a bhaim go mór ort go dtí seo. Just na slúte ar de sráidna le daoine áitiúla ó béal firste leis a daoine ag teacht ó chiad ó chungar agus iad go léir an stá agus an tábhacht a bhain le sin agus iad ag chlór a chultóir na hÉireann na chéile. Sin an rud faoin bhleir so go garingíonn sé daine le chéile agus an ceol ar nó agus cadastit má tá an ceola go tá choladar go agus is de é sin. Ará tú ag géon chud is na himachtaí an tatan seo a chu a bhaimar. Sa bhíos bhunas antalamh as an gigraigh réit na seachtainna agus rud anas feisialta ná bhí Catherine Connolly uachtar na hÉireann ann agus í ag bhain súpas an phleachama agus is úntaach an rud ag bhfuil chlór mar sin ar fáil. Cínta agus is álan an rud ag bhfuil uachtar na hÉireann i láthair ag na hócatí seo agus mar dúir tú i bula leis na ceoltóirí óga agus beidir chuideachú nach bhfuil cóthóg sin. Bhfuil tú tnú go mór le héon rud ar an deire seachtainna. Tú le gachud ach an rud a seaamach domsa agus bhna email first ná na commórtasí denna banní mar seoile ar an danach tá cultúr loidir i go ule le haig na banní mar seoile agus i mlíana tá banna tar éis taistil ó America chun páirrta ghlacha i banna mar seoile na píb. Agus is rud ionach é go bhfuil go leor banna chun ghlaú páirtí mlína nach raibh an méid sin a gcuin le fada an lá, so is ionach an rud é agus tá ag snú le go leor slúta móra a bheith ann mar tá leanúnt anna bhór i go ule leis na banní mar seoile. Ínta chuil ar nó ní bhaim muide ag na banní mar seola, bhaim muide ag na banní céilí, but de aon atá fechantamach agus a bheith go tach go béal firste. Cá méid na banní mar seola a tarlú, cá méid a láthair na gomórtas sin. Bhaid siad ar siúil ar an Titanic slipway áit éireachta áit lá le star agus bain siad ag tosú ag man lé le haig na píb ba mar seoile agus ag dóchlog de haig na banní eile na banní cardín agus na banní rá léis agus rudí mar sin. Ítach má mar dúir tú is rud eisceachtúil in seo email firste agus an láthair starúil sin, ba muid ar fád tanú go mór lei sin ar an dána tásúla gom go mbeidh an aimimsir go bra. Sin gur míle agad as techt cho fáda ling, tá gom bhfuil tú annach an óach sa buin soltas an go deala an fleicheol. Agus sa go mágad. Well le cháde táid arás beo sa stúdio ach ní léon scéile fachtaing agus ní héanaí mar dúirt mé ra orla sí ra port agus tá mé fechan ar an lista ríis hí omthirán as Stáit Aontaithe Mheiriceá, as chun é lítrama, as chun é an dún, ardhacha, baile athlia, Gaillimh, Corcaigh, Mheiriceá ríist agus an bhreatain agus cho fada i ggéin leis an Austrráil. Bhí cúpla duine san nóíochtún Japan ach níor tháinig siad sa deire agus beidir gur bhfuil siad thart sa go bhfuil daine an seo i gcathair bhéal firste ach as gach cearan den dain agus ní héanaine é sin ar tá sé fechant ar leabhrán ceol choltas ceoltóirí éireann tá brean siad de choltas ar fud na crunne agus tá sé dóchreidean ar a smaoineam siar tá choltas ag céile a 75 bliain ar an bhód im léana
bunaíoch an chomhaltas in 1951 mar bhíidir buartha gombeach ar geol tradiisiúnta i Mhail mar an éon fi rud éigean faoi. Agus inis támuid hús i gahar bhéal feriste agus tá gach carnéil, gach sráid, gach tachttábharne agus gach orlacht an chathair seo lán go cheol. Well inis sé chuirde támuid consúil a chahabh araig maidir leis na comórtas a bheith á srothaing an seo amárach a ríist le meabhrúdíobh go maiimiid an seo go lua maidin amárach ag go deachlog leis an comórtas sínsir ceolberte a leanant araig go dtíirech ina dhéag sin an comórtas sínsir sa bhanjo ag lehartrééis sé héan agus comórtas na crite faoi 8 an sin ag go 5 clog. Maidin dé dánig baimid an seo brá lua a ríist leis na go bannaí céalaí faoi 2 tá mé tnú go mór leis sin a chlostal agus gandát buach foiointe na comórtas sínsir na manaí céalaí ag lethar trééis 5. Tá a goibh mátá sé bhgéisteach an seo go bhfuilmuid ar YouTube trad TG Cahar agus ar chomhaltas.caí ach reinigí an scéal agus ná déanaigí dearad fechant ar TG Cahar nocht bio nó ar tgcahar.caí nó go dehantééis síos go dtí an státe ag lethar trééis sin ní mar tá TG Cahar ag créile bio ag phlá fethe sé. Well, támuid fósa fanat leis an scéile an seo os na multóirí ach tá bútóir a bháin agin ón gomórta seo ar maidin agus si taran ní bhfuil as dúhí heoigach a bhuaig an chéad comórtas ach rí á sruthaing an seo sin comórtas an fíb ilin faoi 8. Agus sin agus lá agah. Well binní taran ní bhfuil as dúhí heogach agus tréistíam ochraí le tara a bhuaig an comórta sin ar maidin. Níl éon deach bán a tachoin agus ní héanaí na sa támuid chun brandú a ríist ar na homathir goléir a ghlachpart sa comórta seo, comórta sínsir ráach léis ag phlá cheol na hÉireann.
Well, a chuirde sinnéad na thomathirí go léir agus de réir mar a hiigem tá cinenne déanta ag na móiltóirí agus tá siad a déanamh a bhealaigh a bailach sús go dtí an tardan. Tá Bertla ar an ardan fé leo ar Bertla Gavin agus tá scéile ag Bertla doing. No, a rinne úsle tá na moltóirí ré na torthaí sucraí acu. So sin an téanrúil atá fágan is chun na torthaí a ógairt agus na dúisina a bhronna. So is iad na moltóirí atá gan inneo ná Paul McMahon as Cunda Louis agus Darren Hession as Cunda na Gaillimhe. So just finally now, just to announce the results and to present the prizes, and I'm going to call on the two adjudicators, Paul McMahon and Darren Hession, to come to the stage. I'd just like to ask you to put your hands together for an absolutely outstanding couple of hours of music. Certainly didn't make it easy for Paul or I. So in third place we have Tiernan O'Gallagher, CCE Ballinamore, Leitrim. Bullabus Moore. In second place, we have Leisha Nikaneja, CC Ormond, Super Aaron. And in first place, we have Abigail O'Brien, CCE, come on, people are yelling. All clear. Well done. Well, inis thula sibh na torthaí an sin sa chéad áit Abigail O'Brien ar an fíf as cumann na bíberí Uillinn I mlá clia sa tarna háit Leisha Nikaneja as éanach ormhún chun de Hibredáran agus sa tríú áit Tiernan Ó Chéilechir as Ballinamore, Béalach Mór I chun de Lítrama, chu gorgeous lo go léir. Well, sinna gcuibh an méid atá bhainge ar an láneamh agus ba de ráis leh mórach agus a tnú go mórla sin tásúla gur bhain sibh soltas na comórtais is cinnte gur bhaine marna ansult as an ggheol agus mu is cnú go mór leis na comórtais sem mórach. Ba de ráis leh mórach ar a déthelog, ceol berte, comórtas síintir an bhanjo ag leirtar sé héin agus comórtas na crite faoi 8 ag a 5 clog. Agus dé dánig a ríist ba mud léh leis na bannaí céalaí faoi 2 ag a 10 clogar maidin agus comórtas síintir na mannaí céalaí ag leirtar sé 5 go léir a tachchomh an seo ón ionad coscún I gceartláir bhéal feriste. Well sin ag go fóil bíoh tróna anna eastagaibh agus ná déanaí dearúd be heitúnálas deacha TG Cahir ag a leirtar sé ní. Slán go fóileach.